Boya karena ngina kuni atinende antapa mwade kaunti ne darakanithi bakudetane kira bakuati batetirete bakidura iranto bamwade kiremsi bakorotonde ne ambunge oberu kuringana na wado no mwanka mbunge dire kidura MC bakutetera antapa mwade mbunge ne ontuburanende byama birabitarete MC baba titingatirete ontubo Martin Mugambi na utwachio thina mantu bara baturaga bari na mawathe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akama kuthina mbere kuongereka antu baba bakiuragia atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na bara bagukinyira thirikari kuborotera MCA no umwe kiri mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda thi kubathetera nyuma yake kura Ntone Ngai umuthurite na twike ogwo athuritwo ni Ngai na twike wana tiwa guturirikana no tugatwe bainyerie mianke au tuturite ne tukumuromba na gitio atusuire bara bagatwaragiria no tututina uria ugatwaragiria no tututina we thaici nitukugo twina kiagi kinene tonto bwa nomination ira rathithegwa ndene ya county ni kwithirwa sector ya disability itatwika ya kuona mujumbe no uriku kuringana na ngaceti ya kithirikari Joel Mwaura orotetwe kiri mbunge ya Tharaka Nithi kurugamira bara batiganirie Rispa Gaki arugamirite Mbeu Mbithi Njagi Zakaria arugamirite bara bakaina Rusi Muthoni arugamirite bara batiganirie kiri mbunge nu gutari muntu nuomwe worotetwe kiri mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Kanyani gantu bara baturaga na mawathe kiri kaunti no nitukuromba gavana wetu uria twithirite twendete muno na tutiririte sana twika wa gutwa nomination ya mtu uria ugatetera antu baba batina inya kuringana na gikundi gia antu bara batiganirie kiri gicigo mbunge kia Mara batire na muntu akubathetera kiri mbunge ne akaunti ya Tharaka Nithi Kagita Gaka riu tina yode na twanaga muno tukona rimwe takatwibane no kume mtu ne acokagia akona buga twibamene tiyo no tonati tutomba ukinya nitwenda nati tudurirwe wa tiyo yonje na nikenda nawe twamutuma kadi gutuchuko tukubagire na kurikwa na anene bau betu akauga antu bara bari wau na no benda gutedwa gikundi giki kiaraniria na ndiki bantheto bariuga iba bakwenda gutethwa kiri antu bara bangi bonthe ndeni ya kaunti no nuntu antu betu riu baingi gikundi giki ni bakubana na bakwite ni madina oneura na mirimo riu arwara utina mbeca cia kuthibitari na gute antu kono utedio muthia betete mbitwa kiri atongoria bao kuma gavana Muthomi Njuki mubunge Kareke Mbiuki seneta Gataya Mwenda na nkinya Susan Ngugwa Mwindu kubegwa na kubatethia kogu Susan no gatukumwira ati kariganwe netiyo no tonati tutariganwe ne wegita ri ya kudurana ari mbego turirikana tutwiro wala tutigire wa obisi ja Kareke au no tweja maire kwa mweri kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.